Kadalan Kongum Bude E. Lehuya Doba Lunga Tamanchine Saki Chane Ngolak. Hallelujah. Kado Kwangdang Yibak Ayan sa malami say nang moy man bumiyang na uwang na lang kay yelak paminyong kupagoy. Ado jingsome nang bungaw may man may bungawan 1949 me gabay jingsome nang lupo yasa nyali bungaw may wangyang gi daw ni mo ba ito sema wego dingi 75 years may bujingase Dihi munyo dada mayong kamana Jonal Kainang Ayen sa yung magawang Nangayasa nyali doy linggu Baibu Halaw obyo Gibilak sinase Jenjung painaw lang Nang mubuha niya mo'y matulak sinase Gila pwede ito Jubli long nyo ayong Kamana yung madamnang Halaw kaya mo'y krakang Watching jing boy man dong lang tumana tingna katay nam. Gila pa sa amo bayan. Ang iba tuwing uling na talagay. Bangkang gawang ng yahajaw. Nang amoy man muday na mamay. Iya Joshua long jia sumbuwa. Hado janbu saki tendo lak sina sumbu wana. Hage janbu hado ngao yungwan ba saji nyan lagi. Hado pokema numan sina mohe man na yemeng lak si ngao jang minang. Ada kawang ngau yong ne teman de muiman ba. Bangun singkat dalam teman ne. Wang saji zapem jasi idai buai. Wang beng telem zapem pem nga sebu bang wenang. Tini bu chubli me. Teman yuan ba pei jing siap bu lem yi bu long jane to ba. Kem jing o nyue me teman ne. Asai nam me yo. Amen. Tau Reverend Esoko awang kata apa acau yaman me to ba subli long epe Jang ilaga jang ure don men ada long ep yang me to ba yi glak yi so phe me alam tuel macne Tini menga Platinum Jubilee Watson Baptist Church 75 years 1949 to 2024 victory over sin celebrating God's faithfulness this monolith is erected to commemorate the Platinum Jubilee of Watson Baptist Umano and in remembrance of the first 7 Watson baptized on 16 July 1949 by evangelist Sri Thanglong Damlong, namely 1. Led Y Sayong, 2. Led Y Sangyo, 3. Led Tiplu Sanglo, 4. Led Manwen, 5. Led Nyangbong, 6. Led H. Nyangbong, 7. Sri Taupan. Stone donated by Led Y Sayong's family. Dedicated by Reverend Esoko Pastor on 28 December 2024. Taman mulan ada pudila channel 1, 2, 3.
ဆိုကြ